Mesi mbewa maana ile kuma kithimani yata kaunti ya Masako na muno kisioni cha kambia ndeke ningwene kiu para kumana na KMC wa wadi ya kithimani Paul Mwanzia muli wa mwenda musumbe Dr. William Ruto atangase mbwela ende ku atathina wanthini na kwitha enenthi maiche mawika lo ona inge kwa sia mathayo uneni wa MC une wa kwatomba ni munini wa Kivu wa kambia ndeke Francis Mutua ula wa menda enenthi uthamia maskuluni alameba kubineka na kwiyeta na thina usu na muno wa kwa sia mathayo kabindani kwa MC wa Matu Judas Mbilinda wani wakuli atoi matu mota muthemba wa bodaboda meba thane na mituo ya kuinga mbusi kana sianda binge ilasi kiwo Ben Musaone wa kutoleza mainena kavindani kalame tambukite isioni sia kambia ndeke kithimani yata MC wino ombola kana utalo munene wa misimbe wa maneli ni titwete na mawekalo itina wayo kukua ni kiwo chambua mbingi la yende na kuwa akituminikia ya mwenda musumbe William Ruto kutanga sambuwe nota muisio kwa ndeonde baba kisioni kiki kina misi saiti ya maneli mabweketwa ikigu na paipando mato makuthi niye noko maokoa noka na makuya zindira baba ingitwa thamizia soko ingitwa thamizia kwa atui kwa eno ningokuria musumbe President Ruto atangase bweno yende ta national disaster nundu yende na kuumisia andu maito ana ro sisi katika Machakos County wala ba affected muno Githimani ward kwa ndio ko ngala na wabina ulande mwendete muno byo azizio ndo kwekana na andu ma Githimani ward nundu maumeje muno byo na wasizia baba kile kiugethei nundani baikendo mgoko baikendo kila kendo tio ndani kia affected ni mbua tubami weki mutu ko yona ndani kwekala sinduzido na ngoko ni weki musinduzido wakita ukaitwa tukana tumiza hiyo na mama tutungana nje tibandu tikala neondane lo ndaisindu bikiyo onaindo dukitio bija kwatu omundu bibandu tukona wiro ndi bikali awabina na Ruto tumandu waundu tutona kwika munini wa Kivu kisioni kine wamenda enende kuthamia maskuluni alameva kuve ni kana kwiyitana na wasio kana ikuila siumanite na mbueno huyo munde twathiuka kakisioni cha kambia ndeke tulieche kulandu maafektiwe ni mafuriko naoni musiumo wa twetha twavika yulwa katika misingi la tunatembelea na baba ni mkona undu pena thina andu ani mathamiye kwa atui magita gwikadua na ni umwe witano kwa andu ala metha matuite bakuwe na mbusi na ala maafektiwe mafuriko muthembo yu mathamiye bala moga tumonyo nenda skulu tumathamizi kwa nundu skulu ni mali ya serikali na mwandu ni mali ya serikali nikenda matetheke na serikali na wabangi yose lela nikenda wizidi andwano mama ndi wakindu kyoya okavindani kauna KMC wa kisio mutoi cha Matu Judas Mbilindawa wamenda atwa imangali na mato mota twamboda boda mevathane na mutuo wa kuinga mbosisi na kiwu aiweta undu yuta okuya mathayo momo isioni valawa weta alame utola mwamulo yuta mekwithiwa mayoso wa matambia mai makimiao yo nena ni undu alida uzi wa madauta last 1 hour yogekeze lelo lelo na bala mine kekili ukila lamu na netila zede wa madauta wa kila lamu kada sai no buziki myami nejitu ndo ekiwone na kalekwe ngumene kalungwene ewu jume de bompu anga lekwe town ko ka kele do jugozo na ngo na kuya ndo maido tabadani na especially ama boda boda tiona mena katena zikao ulika kiwuni jenda umakule kwa ndaya maisha ni magu na wewe ndio kuweka maisha magu hata lini wewe weka maisha yako hata lini lakini wao bonoka utakustakia attempted suicide nundu ando meda kwa na baikiwa vilingi wa Mavomo Tongo TV kumava county ya Masako nyene tawa Ben Mosau